أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudirikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang. Hari ini Rabu 17 September 2025 Masehi atau bersamaan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Amril Nurman SAG dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Abul Khair SSI Al-Hafiz. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat maghrib bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Saripudin Yaakob MHI dengan pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya, dan barang-barang milik jemaah diharapkan dijaga sendiri atau dititipkan tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jemaah untuk niat beritikaf ketika memasuki masjid serta mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah sholat bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami, pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang, mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله عندما هدمت السماوات والأرض سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا
إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله
إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam hari ini dengan izin dan ridho Allah kita dapat sholat berjamaah maghrib di masjid yang mulia ini, dan kita lanjutkan kaji kita. Kita masih membahas yang terkelompok dalam sunnat hayah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Untuk barokahnya kaji kita ini, mari kita sama awali membaca umul kitab di hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bahasan yang terakhir itu yang ke-12 ini disunatkan membaca takbir pada saat mau ruku. Sunat meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua lutut saat posisi ruku dengan merenggangkan jari-jari dan membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd dan seterusnya, dan membaca tasbih pada saat ruku dan sujud dengan tadabbur, memahami maknanya. Jadi ini adab ya yang paling dikecam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ruku dan sujud. Makanya kita perhatikan betul adab ketika ruku. Kedua jari-jari tangan kanan, tangan kiri kita ini memegang dengkul lutut, dan lengan kita merenggang karena laki-laki ya. Posisi kepala dengan pinggul rata. Kalau terlalu rendah kepala itu makruh, terlalu tinggi juga makruh. Makruh itu apa artinya? Tidak disukai ya, dibenci. Karena itu ini aspek sunat hayah ini memang tidak membatalkan sholat. Ya, yang terkelompok dalam sunat hayah ini, andainya terlupa juga melakukannya, sholatnya sah dan tidak usah sujud sahwi. Tapi sangat penting benar cara kita dalam melakukan sunat hayah ini. Jadi dalam posisi ruku itu dengan merenggangkan jari-jari, jangan rapat ya, membaca sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku itu. Jadi ketika akan ruku itu meletakkan kedua telapak tangan pada kedua lutut sambil membaca takbir Allahu Akbar. Nah ini namanya takbir intikal. Ya, ada takbiratul ihram, ada takbir intikal. Takbiratul ihram itu takbir ketika memulai sholat dengan membarangkan ada niat yang dalam hati, qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu yang berbarengan dengan perbuatannya. Perbuatan sholat ini diawali dengan takbiratul ihram. Jadi sambil mengangkat tangan, Allahu
Allahu Akbar masuk niat di situ. Nah, takbiratul ihram ini rukun qauli yang diucapkan. Allahu Akbar sudah pernah kita terangkan itu ya. Tidak boleh waqaf. Allah Akbar tidak sah. Harus wasol. Allahu Akbar, dan tidak boleh diganti dengan matan lain ya, lapas lain. Walaupun sama maknanya, Allahu A'zam, Allah Maha Besar juga itu, tapi tak boleh karena Rasulullah tidak pernah pakai itu. Yang dipakai Rasul Allahu Akbar. Nah, dalam Al-Fiqhul Islam wa Adilatuhu wa Zuhaili itu dalam pasal makruhat yang makruh ya, diantaranya meletakkan takbir intikal itu bukan pada tempatnya. Ya, takbir intikal dan tasmi. Tasmi itu sami Allahu liman hamidah. Bukan pada tempatnya. Tempatnya itu ketika akan ruku. Allahu Akbar, bukan setelah ruku. Ya. Begitu juga sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Setelah berdiri betul baru dilanjutkan Rabbana lakal hamd fil samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tumanina, tenang sejenak. Baru Allahu Akbar sujud. Nah, ini ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memperhatikan salah seorang sahabat sholatnya terburu-buru, tidak tumaknina. Apa kata Rasul? Kalau orang ini mati dalam keadaan seperti ini, dia bukan dalam milah Muhammad, bukan dalam agama Muhammad. Saking fatalnya. Ya. Lalu Rasul mengeluarkan pernyataan aswa'un nas sariqatal lazi fi sholatihi. Sejahat-jahat manusia adalah orang yang mencuri di dalam sholatnya itu. Sahabat bertanya, kaifa yasruku min sholati ya Rasul? Bagaimana kok ada orang yang mencuri dalam sholatnya ya Rasul? Qala la yutimmu ruku'ah wa sujudaha. Mereka yang tidak sempurna cara ruku' dan sujudnya. Mematuk-matuk seperti ayam jantan makan makanan. Makanya yang dilakukan Rasulullah SAW, apabila beliau mengerjakan sholat, beliau bertakbir ketika berdiri dan bertakbir ketika bangun dan bertakbir ketika ruku, kemudian membaca sami Allahu liman hamidah. Setelah berdiri betul dilanjutkan dengan Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Berhenti sejenak beliau, tumaknina, baru Allahu Akbar. Nah, jadi tidak terkesan terburu-buru. Ya, terburu-buru itu al-ajala minas syaitan kata Rasul. Terburu-buru itu dari setan. Makanya perhatikan betul ya. Ini petunjuk dari para sahabat yang menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Sami Allahu liman hamidah itu artinya Allah mendengar orang yang memuji. Adalah zikir ketika bangkit dari ruku. Dan Rabbana lakal hamd min usama wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Bagimu segala puji sepenuh langit dan sepenuh bumi serta sepenuh apa yang engkau kehendaki sesudah itu. Adalah zikir ketika i'tidal. Apabila sholat berjamaah, ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum juga sami Allahu liman hamidah. Itu dalam mazhab Syafi'i ya. Tapi kalau dalam mazhab Hambali, ketika imam sami Allahu liman hamidah, makmumnya Rabbana walakal hamd. Nah, kita mazhab Syafi'i ya. Jadi imam itu mengucapkannya dengan suara keras.
karena ucapan tersebut adalah zikir yang menandakan perpindahan rukun di dalam sholat. Sedangkan makmum mengucapkannya sami Allahu liman hamidah juga dengan pelan dan diteruskan dengan Rabbana lakal hamd mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Sunat dibaca dengan pelan karena doa itu sama dengan tasbih dan zikir-zikir lainnya. Jadi tadi kan dianjurkan tadabur ya, memahami maknanya dari zikir yang kita ucapkan ketika ruku, ketika i'tidal itu. Lalu menurut riwayat Abu Daud bahwa Nabi Muhammad SAW ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim surah Al-Waqiah, maka bertasbihlah karena memuliakan nama Tuhanmu yang maha besar. Rasulullah SAW menyatakan jadikanlah bacaan tasbih itu di dalam ruku kamu dengan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah ini dari kitab-kitab rujukan kita bahwa mengucapkan tasbih sami Allah subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu dari riwayat para sahabat, dari ahli hadis ya, bahwa di rakaat pertama dan rakaat kedua itu boleh 3 kali, boleh 7 dan boleh sampai 11. Subhana rabbil azim wa bihamdi di rakaat pertama dan rakaat kedua. Tapi di rakaat ketiga, keempat itu boleh 7 batasnya. Minimal 3 ya sunatnya. Nah ini untuk aplikasi dalam sholat itu kehusuan, tidak terburu-buru gitu. Jadi tentu kita coba berlatih waktu sholat sunat sendiri, tidak berjamaah. Cobakan sampai 11. Jadi 3 kali 3 9 tambah 2. Subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Sampai 11. Yang ke-11 subhanallahil azim wa bihamdi, berhenti sejenak sakta. Sakta itu berhenti sejenak, tumakninanya itu setara dengan mengucapkan subhanallah. Tapi bukan mengucapkan subhanallah, temponya, durasinya gitu. Nah, dengan demikian insya Allah sholat kita ini sholat yang bermakna ya. Di samping petunjuk Rasulullah SAW, pandangan ke tempat sujud, jangan menoleh karena Allah sedang memperhatikanmu. Allah memperhatikanmu selama engkau tidak menoleh. Makanya kan Rasul bersabda, innallaha muqbilun alal musalli malam yaltafit. Allah menerima sholat orang yang sholat itu selama hatinya dan anggota tubuhnya tidak berpaling. Berpaling itu kalau hati kan tidak fokus ingatannya kepada yang lain-lain, itu berpaling itu. Kalau fokus seperti yang dinyatakan dalam mazhab Syafi'i itu, khusyuk itu menghadirkan hati, menenangkan seluruh anggota tubuh dan merasa hadir di hadapan Allah yang Maha Melihat. Nah, hadir di hadapan Allah yang Maha Melihat ini maksudnya muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita mau berupaya untuk meningkatkan kualitas dari sholat kita ya, difokus tempat pandangan, tempat sujud, dan alangkah indahnya dalam sholat itu kita memahami makna tadabur ya, baik tasbih yang kita baca tadi, apalagi ketika kita membaca surah Al-Fatihah, sudah pernah kita jelaskan itu dialog ya. Lalu yang berikutnya disunatkan membaca tasbih tersebut 3 kali yang tadi saya jelaskan. Ini juga menurut hadis yang disampaikan oleh Huzaifah. 3 kali itu yang paling sedikit.
boleh 9 dan boleh 11 kali, begitu menurut Al-Mawardi. Dan di dalam kitab Al-Ifsah boleh bertasbih pada 2 rakaat yang pertama sebanyak 11 kali dan pada 2 rakaat yang terakhir sebanyak 7 kali. Nah, jadi itu ada dasarnya ya, untuk lebih tumaknina, lebih khusyuk. Kemudian disunatkan ketika hendak sujud terlebih dahulu meletakkan kedua lutut, kemudian kedua tangan, dan disusul dahi dan hidung, sesuai hadis dari Wa'il bin Hujr. An Wa'il bin Hujr qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wa do'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Rawahul khamsah illa Ahmad, kecuali Ahmad. Artinya dari Wa'il bin Hujr berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW apabila sujud, ia meletakkan 2 lututnya sebelum 2 tangannya, dan apabila bangkit, ia angkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Hadis riwayat Imam yang 5 kecuali Ahmad. Nah, ini teknik. Jadi ada 2 teknik. Kalau mazhab Syafi'i ini mengunggulkan hadis Wa'il yang pertama ini. Ketika akan sujud, yang pertama menyentuh lantai itu kedua dengkul. Ya. Baru tangan, baru kening dan hidung. Tapi Imam Maliki tidak itu, kedua tangan dulu yang didulukan. Imam Maliki ini mengambil hadis dari Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadu yadayhi tsumma rukbatayhi. Rawi Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i. Artinya, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kamu sujud, maka jangan dia turun seperti turunnya onta, tetapi hendaklah ia meletakkan tangannya sebelum kedua lututnya. Nah, jadi beda ya. Yang diunggulkan oleh Imam Malik hadis yang kedua ini. Yang dulu menyentuh lantai itu kedua tangan, baru dengkul, baru kening. Kalau Imam Malik kening saja, tidak hidung. Kalau Imam Syafi'i kening dan hidung. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, yang pertama menyentuh lantai ketika sujud itu kedua dengkul, baru kedua tangan, baru kening dan hidung. Sementara kaki sudah menunggu ya, dan kaki ditekuk. Jaraknya dalam mazhab Syafi'i antara kaki kanan dengan kaki kiri itu sekilan ini. Konsisten ketika berdiri untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan merapat. Baik ketika ruku perempuan merapat, ketika sujud perempuan merapat, laki-laki merenggang. Posisi kedua jari-jari tangan kita ini dirapatkan dan bersetentangan dengan bahu. Jadi di antara dua telinga kita itu. Ya, ini direnggangkan. Kalau perempuan merapat. Itu adab gitu ya. Jadi coba kita menurut adab yang dijelaskan oleh para sahabat ketika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan sholat. Kalau Imam Syafi'i tadi dua hadis yang diunggulkannya dari Wa'il juga. Hadis kedua itu an Wa'il bin Hujr qala anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lamma sajada wa qa'at rukbatayhi ila al-ard qabla ayaqa kifah. Falamma sajada wa da'a jabhatahu baina kafaihi wa jafa an ibtaihi wa idza nahadha ala rukbatayhi wa tamada ala fakhidaihi. Rahu Abu Daud. Artinya dari Wa'il bin Hujr, ia berkata, sesungguhnya Nabi SAW ketika sujud dua lututnya itu jatuh ke tanah sebelum dua telapak tangannya.
jatuh. Kemudian ketika sujud dia meletakkan dahinya antara kedua telapak tangannya dan menjauhkan lengannya dari ketiaknya. Dan apabila bangkit ke rakaat kedua, dia bangkit atas kedua lututnya dan berpegang pada kedua pahanya. Nah, jadi bangkit dari sujud itu boleh bertekan ke lantai dulu, baru kedua paha, dengkul kita. Ini kebanyakan di antara kita berpegang tangan sebelah ke kanan. Jadi itu tidak menurut sunnah itu. Coba kita benahi adab-adab ini ya. Kan ini adab. Adab itu sangat menentukan ta'zim, hormat. Ya. Coba kita bertamu ke wali kota. Duduk di kursi, kaki kita satunya kita selempangkan ke sini. Sopan enggak? Enggak sopan kan? Ini ada tertibnya. Nah, sholat ini ada tertibnya. Jadi kita berbenah untuk, karena seperti di awal-awal bahwa yang pertama kali diperiksa kelak dari amal anak Adam ini sholatnya pada hari kiamat ya. Kalau sholatnya sempurna, dia selamat dan beruntung. Makanya kita berupaya meningkatkan kualitas dari sholat kita. Jadi yang diunggulkan oleh Imam Syafi'i dua hadis yang menunjang bahwa ketika sujud itu yang pertama menyentuh lantai, itu kedua dengkul dulu ya. Kemudian kedua tangan, kening dan hidung. Jadi kening dan hidung ini jangan ditutup. Kita ini waktu Covid pakai masker ya. Taruhlah sedang Covid itu uzur syar'i ya. Tapi sekarang tidak Covid lagi. Masih ada saja kita melihat orang yang menutup masker ya. Nah, kalau hidung ditutup itu menurut Imam Malik cuman kening saja. Jadi kalau Imam Syafi'i kening dan hidung. Jadi 7 anggota sujud itu. 2 dengkul, 2 tangan, 4. Kemudian ini kening dan hidung ini jadi 1. 5 kaki, 7. Jadi 7 anggota sujud yang harus sempurna sujudnya itu. Tadi itu kan yang dikecam Rasul itu ada rukuk dan sujudnya itu. Kemudian hadis yang di atas tadi itu dikuatkan oleh Imam Malik, mendahulukan tangannya itu ya. Yang berikutnya meletakkan kedua tangan di hadapan kedua bahu dalam sujud dengan jari-jari merapat menghadap kiblat. Jadi ketika sujud tangan kita ini bersentuhan dengan bahu. Dan di antara dua telinga ini posisi jari ini rapat dan menghadap kiblat ya. Gitu. Begitu juga ketika bangkit ini rapat jari ini bertekan di lantai dulu baru ke paha. Jadi kalau yang begini ini tidak menurut sunnah itu bangkit ini. Ini tegam ini. Ini istilahnya ketupat Bengkulu ini. Ya. Jadi ketika akan bangkit gitu. Merapat menghadap kiblat, jari-jari tadi bagi laki-laki dalam rukuk dan sujud, menjauhkan kedua lengannya dari kedua sisi lambung dan menjauhkan kedua paha dari perut. Disunatkan juga untuk merenggangkan kedua lutut dan kaki selebar 1 jengkal. Nah, lutut dan kaki kita di belakang sejengkal. Ya. Bukan merapat. Kalau merapat tuh perempuan yang disunatkan merapat. Jadi laki-laki yang merapat itu merasa perempuan. Ya kalau laki-laki sejengkal tadi itu ya. Adapun bagi wanita dan banci, maka posisinya kembalikan pada kebalikan dari posisi laki-laki,
yaitu merapatkan anggota-anggota tersebut karena posisi itu lebih menutup bagi wanita dan lebih hati-hati bagi banci. Nah, banci ini yang mana banci ini? Kalau banci kata orang Palembang itu lanang ino. Lanang bertingkah seperti betino. Jadi tidak boleh dia bergabung dengan betino itu kalau lanang. Ya. Nah, memang khunsa itu ada 2 kelamin ya. Nah, harus diperiksa oleh tim dokter. Tim ini memeriksa. Kalau potensinya laki-laki, dia ada buah kemaluan ya. Nah, itu laki-laki artinya potensinya yang kuat. Artinya boleh dibenahi, disempurnakan laki-lakinya dan kelamin perempuannya ditutup. Itu namanya dianalogkan dengan berobat ya. Bukan merubah jenis kelamin. Kalau potensinya perempuan, dia ada rahim. Nah, kalau ada rahim, artinya potensinya sebagai perempuan. Jadi ditutup kemaluan laki-lakinya, dibuka kemaluan perempuannya ya. Jadi bergabung sama perempuan dia kalau potensi perempuan. Sampai di sini dulu. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wabta' alaina bi ma'rifatil ilmi wasahhil lana abwaab fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Jemaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang. Hari ini Rabu 17 September 2025 Masehi atau bersamaan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat Isya berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Amril Nurman SAG dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Abdul Khair SSI Halafiz. Dilanjutkan ratib saman ba'da sholat Isya nanti bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kemas Haji Andi Sarifudin MAG. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jemaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid serta mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah sholat bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan sholat Isya berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقامها الله أدامها ما دامت السماوات والأرض. سووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون
أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك
كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد